Votat langsoi hi tialong kalong sir studio kang pupon. Kedam tang surihini raing ko raisia sengkan thereni phai krek thomani. Dong kamo kamarong supialong kalong si ir puai studio ing pupon si kilun ke kan hai hoi se tame than pon bomlo. Lason si matijong ni phai trok siani. Votat langsoi soe jang mate bang soalong lun kan ke charlie bom au somaratum ning ke hanga bang pu bang piaphan. Panong pon sila bang so kalong sir studio votat langsoalong ing pupon lo. Laswalong arti ching thong pya hin pen si mei chari pon pen aluhi pachini pon labang so kalong sir studio long ke charlie pon long jilake western dance classical dance hip hop vocal pen chenglok penang an ke kan kilun ason charlie pon long ji pusi pachini pon labang so kang pupon ame along aluhi man pen abarim cheparjan bang phu katharson ingti chetong don lason si bothar langso town committee chairman chandra rong hangla pen ward commissioner tum sitame chetong don rente bothar langso pen khorsing tero nangkelo birta Malong News. Studio ku, komen tu kan segi mana labang suka aku boleh buat keman. Nanti kalau wana ada keding nanti labang suka keman kalau. Nilai tu kalau saya studio lagi nilai tu kamu pun ceng, hang apa ceng lagi dong kamu long 2021 ni kan March 13. Kalau nak kamu pun berikan isi kita lagi kita dah ke masih ingkuda lagi sana waktu orang soal orang bilang soal tapi waktu orang soal orang hidung kita mana kita harus smart detik waktu kami orang hidung dongkan kita yang kita nak detik masih mata pon lo waktu orang soal orang dote pasal detik kita kan siapkan siapkan ketapsong akan tu yang dengan kita detik siapkan sini itu langsung studio ini pun lo lagi dongkan pun ingkuda kan waktu orang sopanda lakaponi kilum kampung konjikan lo ada kan kami non bukan kalau mereka kami bangsa studio kampung konjikan itu musik paling benar. Maka itu potang. Non waktu orang soalnya lagi admission ke entah langsung ke ada. Admission ke entah itu kami form di form tapi lo paling kuat dalam form ini kan lo. Kalau kami udah opening kan dalam opsi kalau kami udah opening tu lo deh admission itu masih milih kami form itu lo lagi no. Mana itu bangsa studio long kita dance class cek calling itu lapen dong kamu sambil ini studio long 45 students lagi regular kita buat. Ada bangsa ada orang nak tu pilih pun lo. Kan kita han pun di pun ke admiran lah pusat lama kita itu lepen ada pusat ni orang lah. Bangsa studio long kita Charlie agak kan lagi western lapen Indian classical kata lapen Indian vocal classical nun ada tu. Tapi western ada tu lagi hip hop, Bollywood, urban dance, street dance, bahai apa lagi Monday, Tuesday, and Wednesday kan hip hop. Tapi Friday dan Saturday kami Indian classical Kathak dance, ketemukan siapa di pondok. Tapi Sunday ni kami vocal Indian classical vocal, nun classical ada tu cari yang kita mungkin lagi Sunday. Kau anak dia bang kau anak kesulitan. Nong ada panjang kita ci abang kita pakai pondok. Dulu ada kita tentang kita break dance. Kita ada classical ada kita tentang hojai dance. Tapi western ada kami tapi ancam dari alutin mana aja kau jomlah. Kafe kalau western teacher hampon dengan workshop. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta.